Старі сорти малинок, як Цовіламет, Мікер або Туламен, už dozreli та у Дюдьове обирачка почала. Наша екіпа там була праве перший день обирання 19 junija. Nješko smo perši razpočali oberac Tulamin, potem prihodzi Fertodi imame dakus, a potem prihodza heta naša Polka, Polana i toti dvorodni sorti. Наш собеседник малини не дава до хладяльних, ма власну, за не дай Боже, але ще намага шицьку попредаc po pijacoh. Tako i pri oberanju malini še pakuje do škatulkov kapacitetu 125, 250 i 500 grami, ta oberanje spomalšene. Ambalaža nje tunja, preto taki malini dost dragši. Od loni kuhar počel i vyvožiť do Njemecke i Avstriji. Komplikovaný izvoz, znači mi žem, ktoré nie u Evropskoj uniji, to nam okreme zahoršava situaciju. Naš kombi, že bi vyšel z naših hranicah, to čitava Golgota. Znači od opakovanja do pojizd na carinu, carina nje robi sobotu, carina nje robi njedelju. Ponzelok je najvekši pijaci u Evropi, mi nje možeme bud stambo u njedelju, nje možeme ocariniti robu. Na hranici na Horgošu, kilometarski koloni, ki stanješ do koloni, prosekovo še čeka od 8, 10 hodini. Prosekovo, da razi po 12 i po 15 hodini. I nje možeš nikda planirati kjedi stigneš tam na tot pijac. Na pijac do Minhenu або Beču treba stignúť na 3 hodin ráno, varí náš sobešedník. Keď še stihne na 8 або poznejšie, už pozno, bo tam aukcija už prešla. Preto kuchar čeka deň, keď koniečno vojdeme do Európskej únii i keď východ na európsko trgovište bude švidší i jednostavnejší.